I buy your family, I buy your house, I buy your family. Bona wena. Bastrata mtswala. Buy your street. Mfana zuma in, mtu unamazuma yini. Zuma in, unamazuma. Hey, what's good people, it's Paul here, Mr. Blessings. Guys, we're back again with another blind date, and today we're shooting a double blind date. About 2 versus 1 girl. I'm here with Aka shit Cocomelon. Cocomelon. What was busy Cocomelon? Because ngimncane dwi. That's the only reason why I was busy Cocomelon. Yeah. So wonke umuntu vele omncane vele Ngiyadlala banginikele na for jive. Because ngiyajive, right? Yes. What do you look for in a relationship? Love, loyalty, support, a caring man. Yo printa khona ngathi wakremile amanzi. Yo. Ngikrema next mina. Blessing. Akusheshile lapha. Udulawo uyakrema. Wena. Nasesikoleni uyakrema. Yeah. Yaba Blessing. Into represent indlala ngikhathele manje. Ubona phethe indlala. Sisawukho fresh for sure. Okay. Fresh. Yeah, I'm fresh, right? Ngisazobona mangikhuluma mase. Okay, makhulula. Hayi makhuluma. Umzula hayi. Sandela amatepe mama. Okay. Teme sa. So wena Cocomelon, ithapha komuntu onjani? Tall, light. Yeah. Semanje thina abamnyama. Abamnyama boyithu. Hayi. Siyakhuluma nje mawumnyama. Ay. Nawushuti mus. Ngishoti mina. Uthile ushilo uthushu. Yeah, ngishoti. Shoti bodle. Uyisavana. Yeah. Ashuru batlanga like 3 marathona le rona ke. Oh, okay. Creamer. So nethini love language yakho? Physical touch. Physical touch. Yeah. Physical touch kanti. Ngibonisa. Yeah. Uvalo umuntu akhe. Na sisandla. Na sisandla. Iyo le. Oh, na sisandla sana. Or bokumela something else. Kanti iyo le physical touch. Ungangibanga. Sorry. Blessing ne. Kusasalo umuntu bamngwami. Kanti nami ngicela ukuyazi physical touch ukuthi. Manje Ake uthi ufuna sikubambe. uyangiconnecta. Oh, okay, I'm sorry. Teme mama. So the last question, what you are into what my yellow porn? Yes. So you wouldn't mind if one day we had to see your guy like a pink was about Yeah. complexion. Alright. Alright, noma ngaba pink. Yeah. Oh, should us about to something like my screen. Ngizotipalo phezu kwepalweni. Yeah. Wena ngathi uphelelanga la ekhaya. Ay, vele ngiyahlanga. Uyahlanya Yeah. Pink was ajurele ma albino once again. Right, once again, jalal ma happy. Batla mjitumu yellow mus. Yeah, yellow man. Ni. Yo mjitumu yellow. Kanti wala kangaka yini umnyama? Dark very dark. Oh, I know, like uba no dark kakhulu la. Yim now. Oh. Wena yim nawo. Yeah, yim now. Wena uyelo phone. I'm brown. Ngisho ukuthi siyafana nami Oh, batla khala itlo booster. Yeah. Why? Just manje thina sifuna ikhala ezosibhuta sicabangela abantwana. yabo, yes. Hawu. Cabangela abantwana. Angeke ujole nami umnyama. Kuyophuma wo ikhombe ezophuma lapho yipi? Yellow bone. Caramel. Utablisha man. Siyahleka siyaqeda ayisino. Hayi. Waya ngani? Lesithela abantu bokuhlanya la. Yeah. I brought you the god. Oh, almost even the god la akho. The greatest of all time. Yes. Okay, so my Jim. Ithapha komuntu onjani? Ayi mfethu. Taba tsa le type braga. Naka batla motho wa le nyashi mfethu, something to grab. Having a bright future like behind there. Exactly. Le front view nyana mfethu because ba bona le trends my via. O shebua front or ntwe tlanka ima traffic ko ba yemiso re jwang. So ska no ba bright future go morao fela braga. Both tshwantse re balance at least boma I don't know maybe 40 60 ska no vele aba ka mongwe ya ba 80 ka mongwe vele aba negative what. So if 40 be kuphe emuva ro phambili. Phambili emuva kube 40 braga. 40 phambili kube 60. Yeah. Yafuneka phambili bro. Phela wayicaba ka ditale tse dingwe motho thola no ka rona le ba teng.
dilo tsa le wrong turn ba re keng hora ko ntong bra o thole so sheba o msheba o kwaletse mahlo abo awu grape bra so mfike ushaya ama-dog style kuphela ifishinalo yabo sengasaba ukukhuluma cause always you hit from the back bra awukhona umsheba motho ha o tsaba lo tsia picture ka selfie nyana tata se tsonde rekele iPhone ka force no well cause wa ta vivid mona tshwantse re oh shit ai tla o le go majeteni wa tshaba o tswa khona angeke tata ngelwa tshwantse be monto lo tswa o sena sina makeup asina next ano tswa o seng nje our good morning when I smile or morning baby kakana le go chu good morning mo and then wena una ba re ke mojita bra tse gore msadi ke mang monna ke mang la ba re jwale gay no Salsa ke wa abantu azaye. we ke ka twana I need like some ke. me kuna le khutman la gay I'm just saying good type of. re bo uzama and when why umamela why you thinking for them No, like they're also human beings, must. my Hey, yeah. okay amajita ringanga wona or mujita ringanga yena or tshwantsa be light skin yena asimujita asumuntu yena u choosile ba black manje so all at least u choosile ba gay Didn't fight nabantu aba utsena black. kai Didn't fight nabantu aba black. I didn't fight. ungangibambezela Ngizokubambezela kamampela ngempama futhi phezulu kwalo ungangiceli wena. ngali itswayile baya la Kimkhosa. umkhosa Yeah, molo mall nje. hayi tata blessing teleton ayi braga ngi Ilethele umuntu ufuna nilethele ntoni kanti? Hawu. Ungazophamba. ngizelanga wena apha Ngixele ngiyana nizelanga yena apha azongiphela mina kakhulu. ungangitolobeli Ngantolobele chaka. bona sisi Ngantolobele chaka. tanga lana ne Oh, okay. kombela ka serious focus hawu hayi lapho kushayela phela yuklavi Oh, awu fresh wena okay. or fresh Yeah. okay ayi mfethu now I can't wait now I can't wait it was sure e baya braga okay my guy the second question is what do you look for in a relationship ayi mfethu nna ke batla lo tse di nasty bona ke di bona ke re so ke batla lo tse di nasty the rest mfethu re tla di tholela re Bona tsamaya tseleng yeah cause nga di choose no motho tla ba pretend ba re ke yona a se yona because mo isho vile kumame eh wa thola braga wa bona no ke re ke batla lo tse di nasty o thoma ntlo batla di sticker tse wa di tse di sticker tse la tsona so and asin try le nyo wa tla mfethu jola le mamfundisi bona lo braga bathini haleluya Nina nothi ungazomjwayela kahle. Wawone kingana bomamfundisi. uthi abamba uthi akusase lo mfundisi uthe siyo bake amakhekhe bayisifuna sikhathi bani Ansonti ne? ubani uthasuni Ansonti ne? sonto kumele uyenze Blessing. ngama timetable Utshola bona uphusa nge-timetable? No. teme babu khona siyashayiwe Okay. mangithi nemali mayikhona So okay, into ishoyo wena uthi angeke ujwayele umuntu oya esontweni. ngizotshola naye but then asikhathi sa kreke kontloni kreke be krekeni asikhathi le kreke kontloni kompeti ngana batla lo tsa kreke re tsa lo tsa teng Okay. lo tsa teng wa di tsa ka bontsha tsona ka di sa di tsebo ta mantsha a fetsa mo Bana wa phapha One time, blessing o aka mo ke bang wa ka mo o ma ka wa Batsira ke nna phapha mang wena mang ke nna wena nne kona wa yenu njalo nna myself and I ne o re nyako banna nka se be wena so my guy the last question is what's your love language na mfethu na krata o grab braga wabo nyash bobs ke touching agar what like touching yeah I know it's difficult touch but like just be specific I can grade 10 ngastoba ke bolela fiscal ke botsa straight a ke jika ji I told grab that shit yabo kana ona tsona di boobs le s ka bona wa catch akina tsona ona tsona ke na le tsona o hatla le bona okay a re fetsa mo 180 okay 360 ka 180 ne ska jaga yeah ona pakile kanti mina ngeke ngithi ngibhakile yona swap right swap into grab icon yeah ngeke ngiwe ngewu okay at least I'm here my Hey, y'all, come look at this. ka time
Okay. Itype yakho umuntu onjani? I-type yami is the aim is not to sweat. Ngithoyela ujuluka. I hate sweating. Twerk. Shit. I-type yami uye. Uyilo. Angazi ukuthi unjani mara uye. Ngiyavuma. Yeah, ngiyavuma. Aphe nakele topless. Ayikho into ongeke uyivume. Mangikhuluma mele uvume. Okay. So okay, what do you look for in a relationship? Mara abantu abashoti nawo. Yini, what's wrong now? Kwamele ngigobe manje. Ngoba. Utamasa. Aphe mkokoto utoba buthoko. Uzokumasaja. Ngizokumasaja na. For yena abheka ngiyafuna abantu abashoti. Blessing. Lo angabe unyabile lo angapha. Unyabile lo, unyabile lo angapha. Kodwa unyabile lo angapha. King unyabile. What is causing you? Yo, ukunyaba. Ungathuthulile ngathi No, akare ka chance pero ka speak sana ka bana ba crash. Yena no recrash mo mama. Kana chance re bona. no, like unyabile kakhulu. Competition. Like uthulile. No, like I'm not saying zanka ras. So what I know like in chafa. Yo, singisi. Akare next abulela sika stop. Okay, sharp. Ubeka blessing da. So na ini red flag into intombazane. Yo. Damn. Yabona intombazana hamba ama appreciation. Ale ngibeka number 1. Hey, now. Phela kasayi ku appreciation. Yakule appreciation. Oh uyaka engwe. Aphe barijela bathu ba. Awayi. Wayi. Intombazana engagezi. Yabona uma ungagezi. Kumele sigeze man sibonakala ufane nami. Angithi yabona nami ngiyageza. Basho kanjalo. Yeah, like geza man. Ayithola. Noma ngubambe ngesandla kubonakala ukuthi ayithola. Ngene manzi. Man. Damn. Oh, the last question here for you. What's your love language? Eish. Abana wena ka love language aphe ngilatha sikhowa mfowethu. Silungu sibalekile. Yo, damn, no braga iseche mfethu. Love language. Awu. Emambele kanti. Yo. Love language again nakuse. Street. Well, unayo. Anginayo. Okay. So guys, I'm gonna give you at least maximum 5 minutes, ne? So, uzobambi meko ngisho you in the middle. Ubani lo cha. Hello. Ivike braga. Braga. Ketla ring. Braga. Orila ring. Hello, Braga. Sorry baby. Oh, it's okay, ma. Rata apologize fast. Hey, okay. So what's really fast? Hello. Hi. Shafen. Sha. You might leave it. Anakena sijola mondra wa bathu ke can't get kantolagala. Damn. Can't get kantolagala. Wena kwena ma. Na shot cocomelon. Shot cocomelon. Yeah. Blessing ngathi ungilethela into enhle la. Oh damn man. So Cocomelon. yeah, shot cocomelon. Yo. Simayise kancane lo ngapha noma ubeke nayo. Angazi ukuthi ndibone kanjani. One at a time. Eish. Relax. So Relax. Chomi relax. Blake. Yeah. How? Hlala ba? Ngihlala everywhere. Everywhere. Ungahlala ekhaya. Uhlala everywhere. Sorry? Ungahlala ekhaya. Sorry? Ungahlala ekhaya na. Ekini? Yeah. Ngingahlala inkinga abazali bakho bazongigijimisa. Angazi ukuthi wena umzali or kanjani. Batla wamakoti mina. Nambona ufakazile isigaxa seacha sikhuluma naye mara kufakaza yena. Thula. Okay. Ngicela ukuza. Ukunde yini? Cale la ku. Mina? Yeah, kunde yini? Ngikundeni? Angikundanga ngikepisi. So ikepisi. Awes. Ngokunda manje yabona. Asilwi ngiyakubuza. Angikundanga. Awukundanga. Wena ukundile? Ngiqinile. Oh. Yeah. Ukundile noma? Tres. Yeah. Ekhaya azishota ngemoto. Ekhaya shota ngemoto. Ngizokuthengela yona. Mara unayo moslekana? Direct ke mob. Yeah. Kale zakai. Kale bava. Min. Kale zava. Ngeleza Tsulusi. Tsosolus. Sangena isikolo. Angene. Kale zakuthi Tsosolus.
Yeah. Nokeleza ukuthi usulusi. Yeah. Ujike. Asangeni isikolo. Jike. Asangeni. Yeah. Oh. Bengithi uyangena bengiyothi ax. Any questions? Thoma kanna kanti. Ke batla thoma ka wena. O rile ke agreeing too much thoma kanna. Ke ga o reng too much ke batla thoma ka wena. I failed. What are you saying? What are you saying? Ke batla mob. Tla. A ke re ke batla o rekela. O re ke na le ona. Ngrakela. Ka ra o show. Ngrakela. O ka ra o show. Okay, ngithengela ngxaka undini. Ngithengela. Andilu ndiyalithetha mfondini. Ungathethi. Dithini? Talk re bolela man aya. Oh. Ngeke. Anini na apartheid namaXhosa ne? Asibathu lo tseo. Asebathu. Asibathu. Qali ngiqhele wena ngihlela pha phambi ngempama ni. Akekho wena right? Kuyabanda futhi. Hayi, enoto umosha speaker. Kimosha speaker ke speaker sa house. Skan quiet. Skan ka tsho mya skan quiet. Ake batlo ba tshumi ya hawa sinastabani phela. Yabo. Nake batla ngani wena re tselile. Mina ngifuna ukubona ubuso. Ayi seku enough khuluma udoti. Uzobona kanjani umshoti? Uzobona kanjani? Ngizokubona ngisho street boy. Okay, fe ayabona atloletse le baya cause wena wabona maXhosa rata holo. Akelwani. Body contouring. Body can 0. Wabona lonyana tse iso. Tsebya. Tse ke le hard time phela. A una nako hard time ke December sis. Ke December nako ba re Seswe re December. O tlo botsa ka body count ya 0. So to neka nini bafana ba khekela bona nka breaker. Breaker Yo. I already said. anya go ka teng Mama. Apa se bolela. Mike fast. Ase force tape bolela le no go mo. Ma o sa bolela le nna mos ka mo. O reng tjo? Ke. Bolela Mike. ke Mike. Mami. Ke re manje sharpen nam fitlin na issue ai tsekeng na. The aim is not to sweat. Like le nabizio. Straight. Let. Uyazenzela nalapha. Baba. Manje bekere mi ba re fetja mo mama ko. Ai khona hali ne. Ai khona hali. Braga, we don't beg. Una o tritori. Ke tletse ditori. So una le type. Una le type na. O ska tshwara. Wabona ba le Xhosa. Listening is a skill. Ara abantu re botsang yona. Una le type. Yeah, ke na le type. So una le type lo tlo ibea ko line a wa tlo ga khekela yona. Wena o dlala game we. Wena o dlala. That's why bamba bakudlala bafana. Yeah, and never would tall food. Never would tall. Wajola. Akijuli. Mushmana think bad. Akijuli. Ma, first one jigela no. Wena. Chumyaka. No, mama. You need to understand. How old are you? Wabona judge. Unangakila? Wabona age itshwana le salary Wena ukuthi okay. Wena unangaki? Na 18. Una 18. Mina ngina 5. That's why that question yana tse disotsa bokhokhomelo. Ani blessings kala uzothatha mic la lo muntu lo uyabuya la. Wena uma isection Ngishisa lo sifakela insisi. Unuka nendlala. Man mina. Wena. Okay. Sharp. Kubeka lapho blessing. Hey, niyasenalo what's going on? Blessing lo ngapha bani lo ngapha. Lo. I hope muhle njengoba khuluma kangaka. Wena umuhle. Yeah ngimuhle. Mina Jay-Z wise. Wena Beyonce wise or Makadzi. Makadzi. Uyayifuna? Yeah. Normally. Ngiphi 1K? Singakupetha every day. Singakupetha every day. Inkinga lelo baba. Ngitshela baba. Hawu. Hey. Ungathathi cheap. Angithathanga cheap, basangilwanga nawe unathanda ukulwa nami wena. Don't make us cheap. Man. Ibaya nyoko. Ibaya. Nigam. I buy your family, I buy your house, I
Bayo fam ebona wena. Makhelwane bastrata mzwala. Bayo street. Street. Bayo wena. Oh. Thengeleni. Kongenza amazipho. Yenze mazipho ama-plane. Mazipho phela. Wabona amazipho nje ubuzingenza amazipho plane. Ngiyawukoba. Wakoba. Ya, ngiyawutshontsha. Wantshontsha nke. Ulipenches ngiyawutshontsha. Ubuyajayela ne? Mara wena ngathi ukhuluma. Ubuyajayela ne? Maye ungitshontshelani? Ay sorry ke. Ngicele kahle ukungibona. Ngathi uyangitshontsha. Hey, ngito proud wise. Blessing fresh lo mntana. Blessing ngaye vele. Ngoba igama lakho Blessing. After utovale yena. Uthi utovale. Bless me with So Aka, Yeah. so far like between these two guys, like umupho ongathi like ekushena on. Ngithena Blessing ngithena on. For me thena on. It's on. Abathi on the yana. Okay, who's better? Fuck off. Okay, who's better? Idiot. Yayazi impama. Kubani lola? Kivik, kubitsa kae kanti? Wayitsiba mpama. Hello, uyayazi mpama? Kawufela kalithi impama, kawufela. Ufaka yona maye. Mina ngizokufaka lona. Oh uyaphapha kambe ngiyakukholwa. Okay, let's the rightful question again. Who's better between the two? That's one. Man. Which one is this one? The right or the left? The It's the left. You're right. Okay, it's fine. No matter our left, mus. Nake mpeke gold. Last number. Mara mama. Mina suru khuluma lento ne. If moving ukujikela. Yeah. Nami futhi bisojikelana kahle. Jikelana ne. Yeah. Okay. So Aka, your last question is between the two, umupho like who is got if is echazayo? Ulo. Energy yangichaza right. Always turn right. Creamy right. Left uphila wrong. How? Mina ngintshela ukuthi I do the doings to have them. Try. Go Yay! My G. Yeah. Yeah, like I'll share like anything that you want to say. Abraga chiru slow learner man. What do you mean? What is slow lane? Slow learner, no creme, everything right. Ulo. Mupulo. You right. Hey, you right. Nama you sash right. So we creamy the right. Or the other right. Emile. Sorry ke. Ngoba yonke into engikhulumayo. Uyaphapha ne? Yazi wayathi right. Why? Ngoba yonke into engikhuluma ye right. Thank you. Oh, museke get along fit. Okay, get along. Awujikela mo ska yakona. Ngasuthi Kanjikela bona. Plan B. Braga. Mara Skaba plan B. Aha. ngasujike. you'll never be a second option. Ngishike stoko You'll never stoko. be an option. Fresh or fresh. Artamona go pay. Lower plan B. You'll never be a second option. Soze. Akazwa by second option and I So feel. delete the first so. Yeah. Awambona already said decide. But I can feel it. Hey, uyafila kanti lichichilifilayo. Yeah. You are dlala. Okay. Dlala game. Awes. You get it? Okay. If you don't get it, forget about it. Mina ngithi the aim is not to sweat. Ritholo juluka get sweaty. Yeah. Isilungu leso. Isilungu asikhuluma amanga. So ufuna ukuthi like the uzongakhona bakhuluma ngakhona and everything the vibe. Lo mntwana lo 6. Damn man. Cha. Like yo Uthena on. mara sometimes ngathi uyahlanganyana sometimes. Oh yeah, ni psycho. Oh, we When the signal is so slow in. Oh, so Rain, uvaka wena. Ivaka we Pick up a lead. pick up a late. Yabona nale word injani. Pick up a lead. Pick up a late. Pick up a lead. Come happen. Oh, lakata uta praise. Na never go praise. Uta praise ko bona. Ibile wena. So, ngisho sesimakhuluma nami kanje akusiwe ikatshibana uhamba renka renka. Angithi Yeah. Komona ufelele shocks braga umuntu alwena. Ufelele shocks. Shocks ayiyo mo. asifuna ukuhamba ngemoto enganama-brick. Ne. Yeah. Ube nama-brick. Mase tidonse handbrick uyidonse. Yeah. Yeah. So my dear, Yeah. are you ready to see each other again? Not ready braga. Wena. Yeah. Ready. Okay. Mina ngiredi mara not 100%. Hayi. Sure my.
Very sure bra. Angazi ukuthi uyabanda uriyashisa. Ke tla sala le mojita tla la ringa ka bola. Okay, guys, let me do a countdown. 3, 5, 2, Kala 3. 4. Ladies and gentlemen, you ready? Pana zuma in, mtu ana zuma yelo. Zuma in, una mazinha yelo. Why? Wow, neke. Wala lilo.